ko shanga jeno chicken leveling kan lat ti ka wi dang bongon di kan galaro kan wi ti ko style counties kan wari kan wi den kon lo ke kume kan wi de kon kan ka lela ke ene mine so Sudan chika wi dang baro ka wi nuare chikan ka lat gol kan o ka wi den kon shun kel ke kume kirma yadit so chikan nuare kan ga daga no mo chicken len na me bet Nuer na me bet I mean good Nuer kal jalara kal arje Nuer je kan Nuer go so chicken content chunkel ke kir ke jang chicken la no ye kan la bet counties ki bet Nuer chicken content bit lora bang kwa Nuer kwa la nak chicken cholo ken ke good counties ala jinmi jinwar mi chunkel ke kirma yadit jiram go mi chi jiram chunkel ke kirma yadit jiram je so chicken level no already so mugo kon ben gwada me kamalat kana me ano chikar yale kano bikan democratic system bikar yal gatal michal democratic system to mai kona but chikan la no bnaw ke election una ke election after that chikan South Sudan chikan yar ke chikan dak South Sudan wona na cha god yal content to power dakre ma chatin cha ka dak cha god yal content lo ke kirma yadit cha ko mo ke dech run mu election wo ben no te rambi lo kwany ka kene to jen ladan lalat ke rambi dictator ko gor jen oba betetin are kwar kana mo mena gwa sa bene so je alane dialo tema kot kene jwal kere wi ka juba amrai kone te rambi te ka power mede dakrim mede kirma yadi de jogono mede mo je kone dial dwal na ke kum Uganda danen cikene men cikene jaga jatre wuch jen men dana dwal kana ko mi ci tugu shelef ano lar jen o kirma yadit ejin mlade mo she gwa jagno be country but reikur la ji chwa yan ke bayna ko blue house so no mo chene ngwan che mo dwal na mo kel mede yana ngaj gwa ke me shi kuma spele ayo mentikel ke kirme yadi man bot ke farkol ano shi ngaje ne farkol ke gwa de dan chaje lok go jen balaram kel kanetin kontin tin ladjen go ba dakshen machar ba jo so sia parkol sia jenen chaje lok long teram chumat ke je re lwa ko dio je chikon dialanen me lad jen go telere ke changwo ke dakring machar so cha chu lok en me dane chalat antama acha jo jen o chu kum kirma yadi che wo nyam lad kan no bikan gwa dakring machar bikan moy karada den no bikan moy karada den te ke mi chikana lad ten ngwa me goro dong de ne dialde kaneling men chala da ken chikala do ne kan kume mala kume spele ayo en si defect ka dakring machar okay kenne bika rodien yukwen rana lakana kenne bika warga gor kirma yadit bikirma yadit beja approved okay runa me bukula dot kam kume men la kume spele mayo karwada ki nuare binwar bugu chulot re gaka ka dobrana chalat ke ko ke niken level na spele mayo no e dum nuare a chengna mente ke jang te chunkel ke dakring machagu de mejen parkol so jaram dan na men cha kwan jaram dan choro kwan no jala kuar interim men mi cha dakring machar jaje kamrar ante che togonu chele la riek kamana na shala ro jen chikalongut kemi ke ji spele mayo at this point ken chunken ala ne ti chunkel ge kirma yadit bara cha kula la da Dr. Lumoro jene ajene bi parkol ken team de you know la high level standing committee bikan dor bikan kwan ke bike je ka do badana na de aswele mayo de je recognize ke je kuma kirma yadi la faction kimen pyro the watch ka kum kirma yadi de ka dol ka de ka warga gorno bine Dr. Machar bine watch according to Dr. Lumoro jene take aswele mayo na dangro aswele mayo nyam jen aswele mayo tinte luak yena tinte under investigation tin la no kenete conflict with the law ke kenete ka kerol ka ngoten cha gor la ngot kume isi ka ngot kume sikana tol ke jen ku kore dana ci togre wich kan nasser ci kan la no kan ne ti aswele mayo kel kan aswele mayo do dien ka ji aswele mayo tin kone charato aswele mayo in hiding again to aswele mayo rode aswele mayo do dien ajane ka tin chale sal exalt okay netin kon tin chirodian woch chika jere woch chikarodian to win to kokien so to talk as chol karodian ben west aswele mayo karwaja dan chaladan Dr. Lumoro anyoka keneke ken aswele mayo in the government aswele mayo in the government kan kwal kan tekel ka par kolene
so par kol je ramadan na men cha kwany akena temen obi na mo la interim government ki especially mayo in government me money tine chete me cha look and par kol me cha rach and tem you can be jeno especially mayo ban me gor kum so ramadan chungen kel ge janta ma en kum kirme yadi chungen kel ke par kol so je ramadan ikana kwanye no bika warga ne gor no bikana gwar kin me yadi den wo ci dakri machar ko dakri machar wa cha je buluk kan jogo ka by president ki ko dan tetin ka jodan ci kana ko na mo gwada me chala do to pardon to chop kin wan wi ro tegaten can pardon to can pardon content re wi ka South Sudan can there are political entities in this transitional government. Dr. Lamoro noted ajeneto a chankale asfele mayoten ajenetale tele menangaten chamal chejer chankale asfele mayoten and mala 2018 peace agreement ja ta tele mi yara ba wawon yamno yang teleketen so munyo dodi alo chitaye dan lamal 2018 revitalized peace agreement ja ta telot at this point munyo yewa changlet kan bontama tele zero milat kan ni walat kan no ba beneti bikan ibna god komo wa umlat revitalized peace agreement win that new the jabang milat kan no shares fele mayo chete ko lan ko fele mayo gen kwade jala lat jodomo tel mi din mi shora lat okay rating kono lat ko rodien so na me dera kel me de ling ka dob andan en shi na mo che to ka je so de koran palping ke jen mishit kana mo de won ngaje non tame telemi chwale mal at this point dong balaro te ka mal matuok okay gwaye gwada me banarwach ka kwi waje chal ke amin queen kema te ko ral mudin me chitok en kwirol kana mo gor jeno bajen non ya ka dobdo dien be non all the detail but right now bana chongo gwada man bi atema chi paro jeno be subscribe ka bi notification bell bi je twan bye bye.